namhlanje uJanuary 16 January 16 njoba uJanuary 16 nje kunomuntu ophuma ekhaya kubo uyise udayisa inkomo wayidayisela ukuthi akeze eThekwini azokuba izifundo uma singebetshele labantwana abafikile kuleli Theku ukuthi nje uboyihlobeni bedayisa inkomo nje bezonenzela ikusasa fika unaka incwadi uhlukane namadoda awekho amadoda eThekwini lelo qiniso lokhu unyobani ukuthi kulabangani bakho sufika wabathola la eThekwini abakutshela ukuthi lesi sikete osibhoka sinezansi kwamadolo siyabheda isikete esihlile sesingehla kwamadolo ngoba befuna ukhutshwa ngamadoda mongatshelwa ithi lelo qiniso litshelwa ngibani baningi abantu abafika la kuleli Theku bafika batshela ukukhuluma okuhle bangakulalela namhlanje basindwa amakhanda nakuya kwamshiyeni kuya ayabasinda amakhanda namhlanje bafika bahlangana nabangani ababi mayikhona okwazi ukufunda iBhayibheli ngicela ngifundele u-1:1 ihlabelelo nani 1:1 ihlabelelo izothi uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababa ongemi nasendleleni yezoni ongahlali nasenhlanganweni yeganga kanti okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova yena ozindlayo ngemithetho yakhe ngemini nangobusuku uyena uyoba njengomuntu otshaliwe ngasemfuleni wamanzi oyakuthela inhlamvu zawo ngesikhathi sawo amahlamvu awo akawubuni kothi konke akwenzayo kulunga kanti ababa banjani bona banjengamakhoba bona amuka nomoya ngalokho ababa bayokuma ekwahluleni nezone enhlanganweni yabalungile 1:1 woza nqo uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwabantu ababi futhi ongeme endleleni yezoni ongahlali nasenhlanganweni yeganga imali khona inhlangano yeganga ekhona la ngaphandle inhlangano yeganga ekhona la ngaphandle yokuzodicilelana phansi uzwa amantombazana ahlangana abemabili mina ngiyazi lento ukuthi noma umsangano noma inqonde ebuyibaleke emantombazaneni uzwa amantombazana ehlangene ethi mqome owunemali kodwa mase yolala ulalwa yedwa mqome owunemali sizodla sizodla kamnandi mase yokulala akakubiza ukuthi woza siyomlalisa ukuze sithi sidla sibe silalwe sonke ufuna uyolalwa wedwa inhlangano yababi ngeke singalimeleli iqiniso ngoba nakwena udliwa isono sokuthi uqonyiswa ngabangani bakho makufanele sikhulume lento ofuna sisabe wena ngoba unenhlamba uyoyithuka uyozuyeke siloku simile sithi basithuka njengawe namhlanje bafa ngibona ngathi nina abantu besimama inkonzo njalo ihlanga kunina nini efuna kwakhiwe ngani imizi ngeke kwakhiwe ngani nizifebe imizi funa imizi yakhiwe ngabantu abaphilayo abazofika futhi emakhaya bashaya umthetho einganeni ziphile manje sima singanitshela iqiniso likaNkuluNkulu sizoyakha ngobani imizi ngoba imizi yakhiwa ngani